РСФСР заслужена Адыгэ Республикэм народный артисту, тхако, драматургу, общественно офис-ыштыгъо Мурат Чапай къызыхъугъэр мэмазэм илъэс тӏокӏиплӏрэ тфырахъугъэ. Мурат Чапай мэкъуогъум ипшӏыкӏутӏу минрэ шъибгъурэ щэкӏрэ бгъурэ илъэсым Кощхьэблэ районым иткъуаджэу лэшэпсынэ къыщэхъугъ. Минрэ шъибгъурэ тӏокӏищрэ тӏурэ илъэсым ГИТИСым иадыгэ студие къызеухым Адыгэ хэку драматическэ театрым щылэжьэнэу къэгъэзэжьыгъагъ. Мурат Чапай тигущэр зыхъурэ здеджа чарху атем гушу кабор зиплэжтэп. Куй ар Адыгэ театрым мыдамэлъэс Чапай здеджа курсым хэсэ чарха лъыхара. Чархас озэжтэп стэнтахчэш. Алъыхара стапомэ зэчар шаргъ жасвэжэ. Цэфэрэшхуагъэ аддэбагъэ асаг адыгагъэшхуагъэлъо итанэ офшэн фэшагъу театрым къезгъотыжьыгъэхэм джахэр. Мэхьанэшхуи щысэтехыпӏэу уиӏэм. Узэреджэгъэ захъор арэп уепщэжьын фаяӏо адыгэмэ. Хьэджа тезгъэпщэжьыгъэр тисэнэхьатэ тиӏэнатэ Чапай адыгэр ары. Ар апоитыгъ. Апоит мащищо гъэсагъу еджагъу хэшӏыкӏ адыгэ лъэпкъ адыгэ шэным фриӏу театрым фриӏущтыгъ Чапай. Артист къызэрыкӏущтыгъ. Мурат Чапай лъэгъурэ сэнэхьатым илъэс шъэныкъом ехъу фигъэхьагъ. Иӏофшӏэгъу илъэсхэм ролипшӏ пшагъэхэр ыгъэцэкӏагъэх. Гупсэф актер, профессионал бэлахъущтыгъ Чапай. Къышӏырэр къызкӏышӏырэр къыгурыӏу дегупшысэжьу атани жеж къызэришӏытэри ежи сэнэхьат зэригъэфедэщтэри тхьэм къыхилъхьагъэ талантери зэригъэфедэщтым хэшӏыкӏ бо фриӏагъ. Мурат Чапай иролхэр дэгъу къыдэхъущтыгъэх. Орэд къэӏонми фэӏэзагъ. Орэд къыӏозэпытэщтыгъ къелъэӏущтыгъ. Орэд Чапай къытфаӏоба тэ дахэхьани, тэ тыщыӏэми, тэ тыкӏуани, Чапай къыхадзаӏоти, Чапай къыхидзэщтыгъ. Арышъ укӏэгъунджэ зы театрым удэӏутунджэ шъуашагъ. Сонэу сфэпӏэу шъуашэ сэ чъхьэкӏэ кӏэшъо сигуап щиӏэныгъэ зэрэхэтэр Чапай фэдэ цӏыф. Шекспир иӏэтэлэ щегъэжьагъэу джырэ драматургхэм япьесэхэм анэсыжьэу ролхэр Мурат Чапай театрым ипчэгу щегъэцэкӏагъэх. Ӏоф дэзышӏагъэхэм къызэраӏорэмкӏэ сэнэущыгъэ ин зыхэлъ актеру ар щытыгъ. Къэӏуат хьэджэ. Ау зыпыту зэжгъащ. Шъудэмыхьащ зылъэгъурэ. Къышъуфэгъущтэп, къышъукӏэкӏощтэп сыгущтисар дэгъо згъэунэфыгъэп. Уэри! Умыщтэй бат, умыщ. Псэкӏо тхьапш сэджащтэ къэсхьа. Комедие фэӏэзагъ. Ашъхьэм атэлэ трагедиебэ, Скупой рыцарь трагедиебэ, джахрэ къищыщтыгъ. Къыдэхъущтыгъ адрей-мыдрейауэ ежь фэшагъэр комедие цӏыфхэр игъэтхъын игъэгушӏуэну. Актер ӏофымкӏэ актер дэипӏонэ атэлэ зэратрым. Скупой рыцарь зэратрым. Тыдущта пошта актер дэю. Актер дэгъуэ. Ау итӏани джа къинлъэгъуа къэхъузэхъу. Янэзакъои ети къинлъэгъуа. Къиниу еджа. Мылъкукӏэ зыфасӏорэ. Къиниу еджа. Ау джа фэшагъу щытти, тхэн ӏофи фэшагъу щытти пединститутым кӏахэр къиухыгъ, филологический отделение къиухыгъ. Грамотно тхэным пай. Литературу закону ехэр зэригъэщӏэн пай. Арти пьеситӏ пщӏы фэдиз итхыгъэ. А пщӏымащищу хауэу Адыгэ театрым. Икъэлэмыпэ къычӏэкӏыгъэ ӏофшӏагъэхэм ащыщых шъузабэхэр, анатӏэм игъэрхэр, ным игумэкӏ зыфиӏохэрэр. Ежьми ролхэр къэзщишӏыгъэхэр ахэтых. Мурат Чапай ихэку ичылэ-гупсэ шӏу-дэдэ лъэгъущтыгъ. Цӏыфыгъэ ин хэлъыгъ, сэмэркъэур икӏэсагъ. Цӏыфхэр шӏуэлъэгъущтыгъ, гукӏэгъу хэлъыгъ. Цӏыф гупсэфэу щытыгъ. Мыщ фэдэу Мурат Чапай ӏоф дэзышӏагъэхэм агу къинэжьыгъ. Чапай удыжьысынкӏэ, къебгъэгъотэнкӏэ, ар рассказчик зыуапщӏэ къэгъотэнымкӏэ фэӏазэщтыгъэ.
жабзы доусо. Дана хабзиш что. Адыга юмра адыга мафадапа. Чочаш аджиэш, я чочаш хазэжи дыхыцу. Хайшу. Кабуригау жашт хватишта. Чепая бэдэдэс агар, цафэш дадах. Мо цафсабо. Абхадада чепая сасыкызыком диздымона кацгах чепая талатага самаркода халлар таланшко халлар таджоплами тхатми еписамзычом сахатар е реноси партнёрах чепая цафмаш дадалаутар комфортностар Зачем дереваштан клейдрам, фадами дереваштата, нахин ми дереваштата, чепая, ечиля, епсначач, заради язгасачпай. Чепая Яна егор зарисутгар, аше арухятлгар, ята, ахазача история махинах чепая. Мурата Чапай набжичэхэм ишӏэныгъэкӏэ адэгуащыщтыгъэ, лъэпкъым инеущрэ мафэ егупшысэщтыгъэ, фэгумэкӏыщтыгъэ. Мурата Чапай артист къодиеу щытыгъэп, драматургъо пьесэхэр тхы къодиеу щытыгъэп, адыгэ лъэпкъым икультурэрэ дунаим тет адыгэхэм зэфэсынхэу, зэлъыкӏонхэу, зэнэсынхэ лъэкӏынэу зэщтым агукӏи псэкӏи фэбанэщтыгъ. Мурата Чапай адыгэ студио Ленинградым къикӏыжьи къызэкӏожьым анахь гуфабэу къытпэгъокӏыгъэу тинахьыжъым ащыщыгъ. Чапае къыгурыӏо щытыгъ лъэшы дэдэу лъэпкъыр лъэпкъэу къэнэным фай, икультурэ куун фай, ишӏэжь inin фай. Ащ къыдригъахьыщтыгъ ным фэгъэхьыгъэу, шъузабэмэ фэгъэхьыгъэу, атхыгъэ пьесэу шъузабэхэр зыфиӏощтыгъэр, ным игумэкӏ зыфиӏощтыгъэр. Ар зыкӏасӏорэр лъэпкъым икъиныӏахьэу къырыкӏуамэ ащыщэу. Адыгэ бзылъфыгъэм ащхьэкӏыгъэр къыриӏотыкӏэу, хьэджазэошхо зэкӏом илъэпкъы лъызгъэкӏотэ тхъулъфыгъэхэр, унагъо мышъхьагъэ итытхэр щымыӏэжьы зэхъум къинэу зыхэтыгъэр лъэпкъым къыриӏотыкӏыгъ. Мурата Чапай ку гупшысэщтыгъэ, игумэкӏхэр щыӏэныгъэм хилъагъорэр иӏофшӏахэм апхырищыщтыгъэ. Тиныбжьыкӏэхэ къыкӏэмыпӏуахьхэу неущырэ мафэм зыдэкӏонхэ фаер, адыгэ хабзэ зэрахэлъын фаер, ямыӏомэ ари лъэпкъым чӏэназэ фэхъущтэ къыгурыӏощтыгъ. Гастролыбэ къытэткӏуахьыщтыгъ. Ащ фэдэ зыхъукӏэ щысэтехпӏо Чапаи тинахьыжъхэри тиӏагъэх. Шъыпкъэмкӏи ныбджэгъуби иӏагъ. Итӏанэ осэшхо фашӏо тиадыгэ лъэпкъы Мурата Чапай щытыгъарышъы тырэгушхо ащ фэдэ артист зэрэтиӏагъэу гъогу гъуазэ къытегъэлъэгъоу дэшъхьагъ зэритыгъэр непэрэ мафэм театрам итет дэгъумэ Чапае ӏофышӏу хэзышӏахьыгъо джэр зыгъэдэгъугъомэ ащыщэу сэлъытэ. Артист цӏэрыӏор зыщымыӏэжьыр илъэсипшӏым ехъугъэми, лъэпкъ театрам ежьэ макъэ щымыӏужьырэми, иӏофшӏахэм ахэлъ гущыӏэхэр театрэ пчэгум щызэхахэ. Непэ къызнэсыгъэм ипьесэкӏэ агъэуцугъэ спектакльхэр лъэпкъ театрам къыщагъэлъагъох. Иӏофшӏэгъугъэхэм лъэпкъми ащыгъупшэрэп. Мурата Чапай лъэуж дахэу къыгъэнагъэр ащ епхыгъэ гукъэкӏыжьхэр шӏукӏэ яшӏэжь хэлъ.